Učiteljica je svjetla tačka našeg života. Jedna riječ hvala dosta nije. Za svu dobrotu što se u vama krije. Vi ste nam kao druga majka. Zbog vas je naš život kao bajka. Hvala vam što ste se učili, da bi nas brojeve i slova naučili. Ne samo brojke i slova i znanje. Naučili smo nešto mnogo više, a to se srce piše. Otkrili smo šta je pravo drugarstvo. Koračili u prijateljstva carstva. Škola je postala naš drugi dom. I radujemo se boravku u njoj. Cilj nam je postati mali znalci, budući genijalci. Puno je danas vaše srce dok vidimo vaše lice.